Om Swastiastu. Titiang penyuluh bahasa Bali jagi mata tegar ngaturang gegitan indik kewentenan penyuluh bahasa Bali pinake silih tunggil pikam-kam saking pemerintah guru wisesa indik lestariang ngerajagang bahasa aksara miwah sastra Bali ini. Yening nentani raga sira malih ngiring pemekas puniki masyarakat Bali pemucuk Yawana Bali ngiring sarang-sarang belajar tur maning ngerajagang bahasa aksara miwah sastra Bali ini. Larapan antuk gegitan sane aturan titiang puniki mogi wastu sida angin kekili mogi-mogi iraga sareng sami sida ngerajagang bahasa aksara miwah sastra Bali. Amunika titiang lurus biar sayang. Om Santi 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 Om. San pangtuang yang fitih kecerita dawa kepunika dan pusangkan wonten kepiragi arti ke ring margiamu menindik kewontenan mata pelajaran bahasa daerah Bali ini. Mata pelajaran bahasa daerah Bali puniki kedadosan siki ring mata pelajaran tiusan mari sani
boya jenenten wenten tios pacang kedadosan siki ring mata pelajaran seni budaya punika wastanyan manut sekadinapi sane mungguh ring sejeroning daging kurikulum sane kemedalang oleh sang orang duke punika sekadinapi sane mungguh ring sejeroning daging kurikulum sane kemedalang oleh sang angrat duk ring war sekali tali telunglas rasa sampun ngawinang sekadi gedahi pantigang yen rasa-rasa yang dek-dek remuk kesiap turnyap-nyap medal ringadnyanan para akademisi para mahasiswa miwah para penglingsir sanyurati ring kewentenan basa baline puniki kanjekan punika maka sami sampun para guru mahasiswa miwah para penglingsir yatna nyikiang kayun pacang lepasin kewentenan ugar-ugarannya sane kemedalang oleh sang angrat duke punika nyejar aksi
Sampun persida niki ang kayun parajanan digelis muparidabdab nyujur kena hari ke ring niti mandalarnon ngelantur nyuaranya melanin kawentenan pasebalin puniki iri ke ring kantor gubernur Bali. Aliansi Bakasa Bali. Sang sani sutindi pemukasnya neriki mahasiswa sani sampun nunggilang kayun mobil pati ring kawentenan bahasa balin puniki kesungguh raris aliansi peduli bahasa Bali sejeroning pemargi gerakan puniki ngeninin urip nyanyi kawentenan bahasa Bali puniki nenten jawenten dios dan nimo pesingan Bapak Suku Ardiasu. Inggih Ratu Idodane sane mustika yang titiang mangde ratu sauning unteng tetujon gerakan punika Basa
Basa daerah Bali punika kebaos basa memenirago kedah kebaos basa ibu yen ning irago lempas ento kebaos droako lenggano rago dados piana nenten sujatene basa Bali pinaka bantang anggen nege kang tutur sastra agama dan patut yening campuhang ring wibaga sanetiosan bilih-bilih yening campuhang ring pelajaran basa Bali ring kurikulum ya diastun padah mapai ketan ring seni budaya kemaon yen nirgamo yang titiang sekadip toyo kecampuhin minyak doh paro pacang mosikian rare matu paraga sekadia sapunika pinunas aliansi basa Bali mangda yakti sang anggorat nitenin kawentenan bahasa daerah Bali yening nenten iraga nyaga tetamian punika sira risampune sang anggorat sida nampi aliansi ring kantor gubernur Bali ngeraris medal pergub sane anyar lah duang dasar pergub sane anyar punika boyo nenten tios menomor duang dasar wala
Wargop sanem nomor duang dasa sanem warso kalih tali 13 Warisan nyane Ring warso kalih tali 13 punika sekadi rasa sekadi tedenger angka 13 wantah dahat singit yen nirgama yang sekadi asapunika pemabah pengawit pemargin gerakan aliansi peduli basa Bali mangda ratu idodane tata suning ritat kala mobelo pati nindehen kewentanan pemekasnyane bahasa aksara lan sastra Bali sane pinaka warisan sane singit pinaka tameng agama dresta lan budaya nyambung kata Inggih idedane nareng sami sane dahat wangyang titiang sane mangkin jagilan turang titiang daging cerita para aliansi duk punika rareside medal pergub saking sang angowrat daging pergub punika nenten jetios wantah ngenenin saperindik nyingyang ring sejeroning basa aksara miwah sastra Bali
Nah, kurikulum sekolah dasar miwah menengah sane patut kapitegesin kawentenan nyane kaingilang genah nyane sane nenten patut kasih kiang utawi kecampuh oleh bidang sane diosa. Nikah untang daging pargo Kadiasa punika untang daging pergub nomor kalih dasa warsa kalih tali 13. Mbawak satwa nyalek warsa Sane mangkin malih titiang pekiling majeng ring pamiarsa sinareng sami gelesang satwa nyaluk 5 warsa ngawit saking warsa kalih tali 13 punika. mangan jagen doang tali pelaku tosnya Kadi rasa sekadi panas ataun kausap antuk sabah awai ngetesen pisan kawentenan pemutus saking sang angaurat napi ke punika rikala nuju majalan warsa kalih tali pelekutus garjita pisan manah para sujana ring kaum akademisi mahasiswa miwah krama baline sami. Inggih Ratu Idodane para pamiarsa sane wayang titiang malih atur ning ayang titiang indek pautus sane mawat binake pengitekep pacang nitenit warisan leluhur dirasa iraga terus kembali
lan magama Hindu Bali sampun meduwe kekuat rikala mabusana patut nganut denaduk sesana niraga dados jago murid iring-iring jagat Bali. Rikala kangen ngajegah mangdesida dados kekuat lan pengeling-eling mabusana adat ruwene sida raris ketegepin anduk pergupanya nomor 17. Pergubanyar nomor 17 sio punika kekedusin dokwarse kalih tali maka undang ketujuan pergubanya nomor 17 sio warse kalih tali klebus punika wantah mangdesida eling ring tade titi mabusana adat Bali nganut denaduk Tresta Bali pinaka citna jati diri Ramuan. Ngiring mangkin kira kesareng sami mulak sarira ngitegesin sampunang lali manut perku nomor 17 sio warsa kalih tali klebus patut kira kemopusana adat Bali rikala rahina respati lan purnama dahat membuat pisan pikenoh nyane sekadi nitenin kawin tenan bahasa aksara lan sastra Bali. Kami
semua majang ring sang anggorat Bapak Gubernur Bali. Nenten ali majang ring ido sang yang ngaji Saraswati sane sampun sido dagingin pinunas titiangin punika keanggen dasar kebuah kelestarian tetanggian. Sidepago titiang margiang amungan ngajegang basa aksara miwah sastra Bali ni raris kamadalan pergub 19 ring warsa kuda pergub 19 punika pergub 19 punika kamadalan ring warsa kalih tali 16 lan ngening nabi pergub 19 kalih tali 16 punika ngiring Ratu Widodane sareng sami tata suni pergub 19 warsa kalih tali 16 punika pinaka dasar hukum kawitan kawentenan penyuluh bahasa Bali pemerintah provinsi Bali. Paswecan itu sang yang mbah kadirasa segara tanpa wates kawentenan semedon titiange sareng sawidriki sane sampun sida mobil pati utawi berjuang duke punika. Widodane sareng sami tata suming duk tedon ring marga agung punika
mobil pati nenten jedangan yanir gabayang titiang sekadi negakin cain kebu ageng pisan yang punika sane ke panggung sampuning pole dasar hukum pergub 19 warse kalih tali 16 punika sina side kewangun penyuluh bahasa Bali angin dasar ngayahin bahasa aksara mewah sastra Bali ini sane wenten rikiring jagat Bali. Inggih risampune sida medal pergub nomor 19 warsa kalih tali 16 punika kadirasa wareg tanpa neda pedewekan titiang sida oleh paica dados penyuluh basa Bali sane ngayahang basa aksara lan sastra ring sejepag Bali. Mondot nyuwun mana iki Paicane punika punut titiang boyaja sangkaning upadana boyaja sangkaning jinah kemaon basa aksara lan sastra Baline presida antuk ketitenin mangdene nenten rerat taksu ring jagat Bali. ngamal taka Sekewentenan tetamian lelangit minakadi basa aksara lan sastra Baline punika patut punika ketitenin oleh penyuluh basa Bali antuk ngelimbahkan ngewardian mewah ngelestarian nolat ngelimbah
ibu. Punika temawinan mangda presida ketuntun ring para alit-alit lan yuwana. Punika taler majeng ring krama Bali duaning basa Baline punika pemekasnyane basa ibu ring jagat Bali. Magi siada banyu alohanyo Dumugi antuk waro nugraha Ida Sang Hyang Aji penyuluh basa Baline punika presida ngemanggihin napi sane dados keabdian ngamar gene suadar mane mau Ngemargi ang titah kocap sekalo kelawan niskalo ayahan katur kena lan rahaja lan enten kirang punapa punapi wantah punika pastika sane keabdian oleh iraga sareng sami ritat kalo ngemargiang swadarmaning dados penyuluh basa Bali. dan kocapan rasa Ingih idedane para pamiarsa atur uningayang titiang sane mangkin kadirase rumah segar gitu pisan kayun para penglingsir akademisi makemiwah sang sane pratyaksa ring bahasa Bali napi mawinan sekadiasa punika duaning sampun kepirengang gatre sane mangkin sampun preside wenten penyuluh bahasa Bali ring sejebak jagat Bali siada
para aliansi peduli bahasa Bali mesadu ajeng majeng murdaning jagat Bali sami sane keaturang sane dados unteng pinunas sampun side kedagingin mine kadenyane sekadi ngajegang kurikulum bahasa Bali maka miwah ngewentuk penyuluh bahasa Bali ring sejebak jagat Bali. Inggih idedane para pamiarsa rise sampune wenten penyuluh bahasa Bali ring sejebak jagat Bali mungguing parinik sane mangkit napi sujatine sudarmanyane sane mangkin atur uningayang titiang majeng idedane para pamiarsa mungguing sudarma penyuluh bahasa Bali punika sane ka pertama wantah ngukuhang miwah ngajegang pedewekan mangde jakti-jakti side nagingin pedewekan rise jeroning kaweruhan basa aksara lan sastra Bali drweni Sida wardi mungguing swadharma penyuluh bahasa Bali sane kaping kalih inggih punika boya jenenten tios wantah penyuluh bahasa Bali mangde preside ngewerdiang utawi ngelestariang basa aksara lan sastra Bali sane pinake dasar irage megame dresga Sayang Haji bahasa aksara lan sastra sane pinake cihna miwah srada bakti majeng para lelangit antuk tetamian
basa aksara lan sastra Bali sane merupa lontar-lontar sane pinaka linggih taksu sima dresta agama Hindu sane wenten ring sejebak jagat Bali. Inggih sane mangkin tincapang titiang mapaungu atur saperinde amongan penyuluh basa Bali drueni. Inggih punika amongan sane setate ngicenin Pretiwimba lan suluh ring krama Bali. Pamekasnyane tata titi lan kaweruhan basa Bali aksara miwah sastra Bali druene. Taler penyuluh basa Bali patut ngelimbakang sekancan kaweruhan basa aksara miwah sastra Bali. Mangda siada Pinaka piranti sane utama ritatkala ngemargiang swadharma krama adat lan krama agama. Siama drasta mawi cara napi mawinan titiang maosang basa aksara miwah sastra Bali punika pinaka sarana keanggen suluh maagama lan suluh mesima dresta. Mama gahe
untuk ayah-ayahan penyuluh bahasa Bali punika sida benjang pungkuran Preti sentana krama Bali sida pageh ngamel kawentenan bahasa aksara miwah sastra Bali duweni. Mangdo dan rarar tak kesuanya Sinah taksu Bali nenten je pacang reret. rares mangke narta yang swadharma guna Inggih Ratu Warosujana sane baktening titiang mungguing napi kesujatene kewigunan kewentenan penyuluh bahasa Bali ring jagat Bali ring penyuluh bahasa penyuluh bahasa Bali pasti kayang titiang sami sejebak Bali sampun umum mangken malih pitegesen titiang sireke penyuluh bahasa Bali punika lan kewigunanyaning mengayahen krama penyuluh bahasa Bali saya wakti pinaka swagina pengupa jiwa kemaun patut pitegesen titiang penyuluh bahasa Bali pinaka penuntun pengayah skala miwani skala krama Bali ingat tereng jati raga mangde prosida eling jagra utawi sadar ring pedewekan dados jadma Bali sane nenten sida lempas ring kewentenan basa aksara miwah sastra Bali pinaka prala
baosang rerah lingga kruna penyuluh bahasa Bali sulo mearti Sunde medue arti tetuak penyuluh bahasa Bali Sunde utawi damar ritat kala nitenen basa aksara miwah sastra Bali nganjohen galang apang mangde krama sami sida manggehen galang apadang penyuluh bahasa Bali punika pinaka penuntun ritatala Ratu Ida Dane manggehen kepetengan ritatala nitenen basa aksara miwah sastra Bali drueneng saking mana kedasaren nantup manah pikayunan sanes sunirmala titiang pinaka penyuluh bahasa Bali jagat Bali sane mangkin presida raris titiang ngaturang ngayah mengayahin Ratu Ida Dane sinareng sami pemekasnyane iriki ring jagat Bali ni puniki suka duka maduka yening baosang inggihan swagina maka miwah swagina sane kemargiang oleh penyuluh bahasa Bali suka ten wali duka suka lan duka ne punika ten sida ke pasahan manek gunung
rasa menek gunung tuwun pangkung ngelintangin segara tukat lemah wiaden peteng kebos hujan ring marga agung yening sampun ngemargiang swadharma pasti ke pacang kelintang dan sandang malih boya aja merasa pedewekan paling tuyuh paling aeng puniki wantah sarin manah titiange dados penyuluh bahasa Bali satu raos puniki anggen titiang pretiwimba anggen basan bebaosan mangda wenten kesatwayang ring margi agungnya Dane sarong sami sane wangian sekadi pongajuari sane mangkin titiang jagi nartaya pengkale jagi nyawes kita pemekasnyane Ratu Idedane krama lanang istri reng Bali lan dura Bali napike itaken nyane gaginan penyuluh basa Bali punika sekadi asa punika menawi pitaken danene sami
Wantah patut pisan pitaken ratu Dedane sekadia sapunika. Mangda si Dedane uning, mangda jenar paringgih itu. Mangda nenten ngambang utawi sungguh paringgih geginan utawi sungguh pengkali sodana penyuluh basa Bali miring gedang malih. Raris malih pitaken pami tegas sane medal saking ratu Dedane. Sane encen kento bukti geginane. Nabi unteng ratu Pramagam mapitaken sekadia sapunika. Pastikeun mangda sami ngemanggihin Widya Galang tur maning kerahayuan. Sadurung punika titiang mundut nglungsur agung pengempura ring linggih para nabe sane teleb sajeroning bahasa aksara lan sastra Bali mangda nenten kenilangganeng dirasa pongah juari lan lega seluk titiang maosang ayah-ayahan titiang dados penyuluh basa Bali nyani nyobiahang lan latarang dakin liman titiang pinakecihna suagina pengkalih suadarman titiang dados penyuluh basa Bali tanalem pasring tata
wenten ngemetuang menggah piduke ring linggih Ratu Sami ring tate basa tate laksana lan tate nyurat gegitane puniki manut tita titiang napi pengabten titiang risa jroning daging gegitan puniki sampun nganutin geguat saking Guru Wisesa pasedang amane dos bawa tiang nyaurin suagina suadarman titiang wantah nitenin basa aksara lan sastra Bali pinake tetamian lelangit sani utama Inggih Ratu idedane sinarang sami sane dahat uang yang titiang pinake swedarma sweginan penyuluh bahasa Bali ring sejebak jagat Bali sampun presida nitenin tetamian langit terwene minekadi pustaka lontar prasasti miwah dike sane merupa prelambang lan sesuratan sane kale pasrah manis keping kalih sane sampun kemargiang inggih punika nagingin pesraman alit-alit yuwana miwah krama desa alit yening bilih-bilihin titiang pepelajaran bahasa aksara lan sastra Bali ne punika
pasti ke kau tamayangnya nih keajahin majeng ring alit-alit lan yuano riantukanipun sane pinake berti sentana jagat Bali sane pacang ngelimbakang lan ngelestariang ajah-ajahanipun Dwi kasara kepi sane pinih membuat atur uninga yang titian majeng ring pamiarsa sinareng sami penyuluh bahasa Bali sejebak jagat Bali sampun presiden ngewantu mu pulang papan nama nyurat awik sane patut kedui aksara yang sekadi pituduh sang guru Basa mawinan kewentenan basa aksara lan sastra Baline punika pinake dasar tuntunan sesuratan agama si medreste lan cepat sikut pati urip ring jagat Bali sane patut kelestarian lan kelimakan sasatrane paiketan bahasa aksara lan sastra pinake perlambang linggih ide sang yang aji saraswati Napi sane pinake suwe dharma suwe ginan penyuluh bahasa Bali sejebak jagat Bali sampun presida kesobiang ring ngambara layu pemekasnya nih ring media sosial mangdo taler nginutin penglimbak IT mangdo presida gelis kauningin waradi hayu sekadi asa punika atur piuning titiang separindik suwe dharma suwe ginan penyuluh bahasa Bali Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dumugi antuk asung kertewara nugraha ide bahasa aksara lan sastra Bali presida ajak ngelimbak pemekasnya nih ring
Inggih. Mamitang lugra titiang majang ring ratu idedane sinareng sami. Yanir gama yang titiang sekadi becicau janan pedewekan titiange puniki. Akeh daging ngatur titiang mejanten makwe sane nenten manut ring ngarso idedane inggian tato basa. Punika keh mawinan nenten surut-surut titiang lungsur geng pangampura. Pisan undang tetujon titiang penyuluh bahasa Bali nyurat ngripta lan nembangang geguritan puniki nenten sios wantah angin titiang limurang manah rikala jagate sekadi mangkin penyuluh pisan rares titiang mapi tegas nganganin penyuluh bahasa Bali Dinas Kebudayaan Provinsi Bali magiasi Dumogi ratu idedane sinareng sami ledang resti tiang pemargin titiang ngayahin ri sejeroning basa aksara lan sastra Bali mogi sida manggoaken labda karya sida kasidaning dot inggih maka wesananing ngatur titiang puputang titiang ngantuk paramo santi Om Santi 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 Om Wignam Mastu Namo Sidam Sang Hyang Candra Terangganu Pianaka Dipo
madangi rikalaning uni. Atur uning ayang titiang kewendanaan Sangyang Candra pinake sunat rikalaning uni. Sangyang Surya sedang perabasa, maka dipo memadangi hari bumi mandala. Punika taler kewendanan Sangyang Surya nyunaring jagat serah ini. Widya sastra sudarmo dipanikang tribuan someno prabeswara. Semalih kewendanan pangweruh minakadi basa aksara miwah sastra pinake dipe ri sejroning jagat tigane. Yan ing putra sadu gunawan mamadanging kula wandu wandau. Sane mangkin atur uning ayang titiang kewendanan putra sanes putra pinake dipe ring sejroning kulawarga.